Ibihe byiza nanone igitondo cyiza abakunzi ba Ibakwe Media TV ni amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ni amakuru agezweho ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Nderekeza mu bice bitandukanye nkubwire uko urugamba rumeze ndetse nuko biramutse. Ndakubwira ko kandi ingabo z'u Rwanda RDF ziri mu gihugu cya Centrafrica, ni itsinda riyobowe na Major General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, aho yakiriwe akanaganira na Faustin Archange Touadera. Ni itsinda ayoboye, bariganiriye kandi n'umugaba mukuru w'ingabo za Centrafrica yitwa General Zafrin Mamadou. Si ibyo gusa kuko ibiganiro byabo byanakomereje ku mugaba w'ingabo za MINUSCA yahaye umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, nyine baganira ibiganiro baganiriye ku ishusho y'umutekano ndetse n'ibikorwa biri mu nshingano za MINUSCA muri rusange, ndetse anagaruka ku mikorere y'ingabo z'u Rwanda RDF muri iki gihugu cya Centrafrica. Mu gihe kuwa mbere ku itariki ya 11 Gicurasi yari yanasuye abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro mu gihugu cya Centrafrica. Ndakubwira byinshi bitandukanye byaganiriweho n'abayobozi batandukanye, abe umuyobozi wa MINUSCA, abe umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda RDF zirwanira ku butaka, ndetse n'umuyobozi w'igihugu cya Centrafrica Faustin Archange Touadera. Ndakubwira ko Kabuga Felicien yapfuye ku isabukuru yitabwa muri yombi rye. Umunyarwanda Kabuga Felicien wari warakatiwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yapfuye kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 16 Gicurasi 2026 aguye irahi mu Buholandi nyuma y'imyaka 6 yuzuye neza atawe muri yombi. Ndakubwira inkuru y'urupfu rwa Kabuga Felicien wari umaze igihe afungiye muri iki gihugu, aho inkuru ye yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyizweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ndakubwira byinshi bitandukanye kuko Kabuga Felicien murabyibuka ibyo yakoze, ndetse ndakubwira na byinshi rwose by'urupfu rwa Kabuga Felicien ku isabukuru yitabwa muri yombi rye. Si ibyo gusa, ndaza kukubwira iby'imyigaragambyo yabereye i Buruseli mu Bubiligi ikanavugisha benshi amangambure, kuko iyi myigaragambyo yabaye mu buryo budasanzwe. Ni imyigaragambyo yari ifite igisobanuro gikomeye cyane, kuko guhitamo gukorera imyigaragambyo i Buruseli mu Bubiligi byari bifite igisobanuro gikomeye cyane, kuko ariho hari icyicaro gikuru cy'inzego z'ubumwe bw'Uburayi, hari icyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye mu Burayi, ni ibiro rero byihariye by'umuryango w'abibumbye. Hari kandi n'icyicaro gikuru cya OTAN. Aba banyekongo rero b'abanyamulenge guhitamo gukorera imyigaragambyo bifite igisobanuro gikomeye cyane, kuko bagaragarizaga amahanga n'isi yose muri rusange ubwicanyi ndetse n'ubugome buri gukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bitabiriye iyi myigaragambyo rero harimo na perezida w'abadiaspora witwa Plurien, akanaba n'umunyamabanga w'urwego mpuzamahanga ruharanira uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Bito Chamongo. Mu kiganiro yahaye ibinyamakuru byose mpuzamahanga yagarukaga ku bwicanyi buri gukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ndakubwira byinshi bitandukanye byabereye muri iyi myigaragambyo mutigeze mumenya na gato. Ndanakubwira iby'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa M23, nyuma y'uko ubonye ibyo igihugu cy'u Burundi cyongeye gukora. Bongeye kohereza amato yuzuye abasirikare, yamaze kugera muri Tanganyika, tayari ari kwinjira muri Baraka, aho ngaje kurwanya uyu mutwe wa M23. Ndetse muranabyuka ko M23 imaze iminsi yarakoze deployment ikaze cyane ahitwa Kamanyola, nyuma y'uko bavanye ingabo ahitwa Sange mu birometero bike cyane werekeza muri Uvira. Hari amakuru avuga ko M23 yabiri kwitegura urugamba rukomeye cyane, kuko biranagaragaza ubukana bw'iyi mirwano igiye kubura hano muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane byegereye umujyi wa Uvira. Amakuru kugeza ubu aranavuga ko M23 ishobora gusubira inyuma ikajya nayo kunyura mu kiyaga cya Tanganyika, ubundi igahera i Baraka. Urugamba na ruho birashoboka ko rushobora kuhatangirira nk'uko mbibona mu binyamakuru byose byanditse iyi nkuru. Ndanakubwira kandi ko muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuro naho havugwa deployment ikaze ya M23, bari kwitegura naho urugamba rukomeye, ndetse abazalendo bamaze iminsi bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri biriya bice, biragaragaza naho ubukana bw'imirwano ishobora kuhubura. Ndetse ndanakubwira ibiri kubera muri Masisi, aho indege za Sukhoi
M25 n'indege zo mu bwoko bwa kamikazi ngo ziri gutegurwa kugira ngo zongere zihasuke ibisasu 5 kuri 5. Reka mbahereze ikaze ubundi ninjire muri izi paje z'amakuru muri iki gitondo cyo ku itariki ya 17 Gicurasi. Ikaze. Itsinda ry'ingabo z'u Rwanda RDF riyobowe na Major General Vincent Nyakarundi ryakiriwe na Faustin Archange Touadera w'igihugu cya Central Africa. Kuwa gatanu nibwo yakiriye iri tsinda abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF bayobowe na Major General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, cyo kimwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Central Africa Olivier Kayumba. Iyi nama yakurikiye kandi uku guhura nyine kwakurikiwe n'inama yatangiye baganira na Faustin Archange Touadera baza guherukira ku mugaba mukuru w'ingabo za Central Africa yitwa General Zafrin Mamadou. Ni ibiganiro byibanze ku kurushaho gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Central Africa, hanasuzumwa intambwe imaze guterwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye mu by'ingabo yasinywe mu mwaka wa 2019. Impande zombi zagaragaje ubushake bwo gukomeza guteza imbere ubwo bufatanye mu myaka iri imbere. Mbere yaho kandi Vincent Nyakarundi yari ari kumwe n'intumwa ayoboye yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za MINUSCA. Ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Central Africa General Humphrey Nyone mu biganiro bagiranye n'umugaba mukuru w'ingabo za MINUSCA yahaye umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka z'u Rwanda amasuku, ishusho n'umutekano n'ibikorwa biri mu nshingano za MINUSCA muri rusange, ndetse anagaruka ku mikorere y'ingabo z'u Rwanda RDF ziri muri MINUSCA mu gihugu cya Central Africa. Yashimiye kandi ubunyamwuga, ubwitange ndetse n'imyitwarire myiza bikomeje kuranga abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda mu bikorwa byo kugarura no kubungabunga amahoro mu gihugu cya Central Africa. Ni mu gihe kandi mbere yo ku itariki ya 11 Gicurasi igera byo yari yabanje gusura abasirikare b'u Rwanda bari muri ubu butumwa uyu nyine umuyobozi wa MINUSCA mbere yuko nyine ahura na Major General Vincent Nyakarundi aganira n'abasirikare bari kugarura amahoro muri Central Africa MINUSCA, by'umwihariko batayo ya mbere yitwa Rwabat Titi -1. Nyakarundi wari mu ruzinduko rw'iminsi 3 yabagejejeho ubutumwa bose nyine abo muri Central Africa n'abo muri MINUSCA bubashimira bwaturutse ku buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda RDF, anashimangira ubuhamya ndetse anavuga ko igihugu cya Central Africa n'u Rwanda bagiranye ibihe byiza mu myaka ishize ndetse ko byanakomeza kwiyongera. Imyitwarire myiza, ubwitange buragaragaza ko bishoboka ko igihugu cya Central Africa gishobora gukomeza kubana neza n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe cya vuba aha. Reka munyemerere kandi ifungura indi paje nkubwire ko Kabuga Felicien yapfuye ku isabukuru yitabwa muri yombi rye. Umunyarwanda Kabuga Felicien wari warakatiwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yapfuye ku wa gatandatu ku itariki ya 16 Gicurasi 2026 aguye irahi mu Buholandi nyuma y'imyaka 6 yuzuye neza atawe muri yombi. Inkuru y'urupfu rwa Kabuga Felicien wari umaze igihe afungiwe muri iki gihugu yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyizweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha. Perezida w'uru rwego nyine yitwa Graciela Gatti Santana yatangaje ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri ku cyateye urupfu rwa Kabuga Felicien, anashyiraho umucamanza witwa Alphonse Allier kugira ngo abiyobore. Kabuga Felicien yapfuye nyuma y'igihe kinini ubuzima bwe bwarazahaye, aho abamwunganiraga mu mategeko n'abaganga bagiye bagaragaza ko afite ikibazo gikomeye cyo guta ubwenge ndetse n'izabukuru zituma adabasha gukurikiranwa mu buryo bwuzuye. Kabuga Felicien yatawe muri yombi ku itariki ya 16 Gicurasi 2020 ubwo yafatirwaga iya Antilles-Saint-Seine hafi y'umujyi wa Paris mu Bufaransa, nyuma y'imyaka 25 isaga ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga.
yaje koherezwa irahi mu Buholandi kugira ngo aburanishwe n'urwego mpuzamahanga rwasigariyeho inkiko mpanabyaha. Yari umwe mu bantu bashinjwaga uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho ubushinjacyaha bwamuregaga gutera inkunga no gufasha no gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Mu byo yashinjwaga harimo no kuba yarateye inkunga radiyo na televiziyo yitwa Libre des Mille Collines, Libre des Mille Collines cyangwa RTLM, radiyo yakoreshejwe mu gukwirakwiza urwango no gushishikariza abantu kwica abatutsi. Kabuga Felicien kandi yanashinjwaga kugira uruhare mu gutumiza no gukwirakwiza imihoro n'izindi ntwaro zakoreshejwe mu bwicanyi bwahitanye abatutsi barenga miliyoni 100 muri jenoside mu minsi 100, abatutsi barenga miliyoni mu minsi 100 muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubushinjacyaha bwavugaga ko yakoranye bya hafi n'abandi bayobozi bakomeye muri leta yakoze jenoside ndetse n'imitwe y'interahamwe mu gutera inkunga ibikorwa byo kwica no gutegura ubwicanyi mu gihugu hose. Nubwo urubanza rwe rwatangiye muri 2020 rwaje guhagarikwa nyuma y'aho abaganga bigenga bagaragaje ko ubuzima bwe bwo mu mutwe butamwemerera gukomeza kuburana. Mu myaka yari imaze ashakishwa, Kabuga Felicien yari yarashyiriweho ibihembo n'inzego mpuzamahanga kugira ngo afatwe ndetse afatwa nk'umwe mu bakekwagaho jenoside yakorewe abatutsi bari bamaze igihe kinini bihishe bahigishwa uruhindu. Reka munyemerere nerekeze i Buruseli mu Bubiligi mbabwire iby'imyigaragambyo yabereye imbere neza y'ingoro cyangwa y'inzu iberamo imbere y'ingoro y'inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi. Abanyekongo biganjemo abanyamulenge batuye mu mahanga bakoreye imyigaragambyo yabereye i Buruseli mu Bubiligi ndetse bayitangiriye imbere y'ibiro by'umwami. Ibikorwa byose by'imyigaragambyo byasorejwe imbere y'inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi. Mu bitabiriye iyi myigaragambyo harimo na perezida wa diaspora ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Paulien akanaba n'umunyamabanga w'urwego mpuzamahanga ruharanira uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Bintu Nchomongo. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru kimwe dukesha inkuru, yavuze ko imyigaragambyo y'iyi ngiyi ngo ari iyo kwamagana ibyo bise guceceka no kutagira igikorwa nyine igikorwa ku mutekano no kubura ubutabazi ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko guhitamo gukorera imyigaragambyo i Buruseli bifite igisobanuro gikomeye kuko hariho icyicaro gikuru cy'inzego z'ubumwe bw'Uburayi, ibiro bihagarariye umuryango w'abibumbye mu Burayi ndetse n'icyicaro gikuru cya OTAN, byose niho biherereye. Nyuma rero y'imyigaragambyo habayeho ibiganiro n'abanyamakuru ndetse n'inama yaje gukurikiraho hagati aho ngaho. Reka munyemerere kuri deployment ikomeye cyane y'ingabo za leta ya Kinshasa bongeye kugaragara ku mirongo ya mbere y'urugamba. Ingabo za leta ya Kinshasa bongeye kumanura ibitero karahabutaka karundura, bongeye kumanura deployment ikomeye cyane mu bice byo mu Minembwe ndetse n'imihana iteganye n'igice cya Minembwe hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro rya AFC 23 byatangaje ko guhera ku ya 15 Gicurasi 2026 aribwo ingabo za leta ya Kinshasa zari zitwaje kajugujugu z'intambara ndetse zaturutse mu bice byo mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika muri Kivu y'Amajyepfo, aho ikibazanye ari ukugaba ibitero bikomeye cyane ku gice cya Minembwe ngo bakaba banagisiba ku ikarita. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka avuga ko izi kajugujugu zifite intwaro ziremereye cyane n'izoroheje. Ati kandi ibi biri kugaragaza ubukana bw'intambara ishobora kubura mu gihe cya vuba hano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, kuko izi ndege za Sukhoi 25 ngo zifite ibisasu karahabutaka bishobora kuzarasa Minembwe yose ngikangirika. AFC 23 yanagaragaje ko mu gihe amahanga akomeje kwenyegeza
kugeza iby'ibi bitero umuryango mpuzamahanga ukabiceceka, ngo bazakomeza kwamaganira kure iby'ibi bitero ndetse bakarinda abasivili bose bakomeje kugabwaho ibi bitero. Ati ntabwo tubyumva neza. Ni nako umuhuzabikorwa wa AFC M23 yagiye abitangaza. Kone Nanga ndetse n'umuyobozi wungirije wa M23 ushinzwe ibya politike na diplomasi n'imiyoborere yitwa Bertrand Bisimwa yagaragaje ko niba ntacyo abahuza bakora, ubu bushotoranyi bwa Kongo bushobora kuzasiga icuraburindi rikomeye cyane ndetse n'akaga gakomeye cyane Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatagize igikorwa. Ati twebwe icyo dukora ni ukurinda abaturage. Kone Nanga nawe yahise yunga mu rya Bertrand Bisimwa avuga ko byeruye ingabo za leta ya Kinshasa n'ubutegetsi bwabo bakomeje kugaragara ku mirongo ya mbere y'urugamba ko bafite umugambi wo guhungabanya ndetse no kurimbura igice cya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho kugeza ubu ngubu deployment y'ingabo nyinshi z'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kinshasa bari kumanura ibitwaro karabutaka mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Gusa abasirikare b'u Burundi nibo biganje ku mirongo ya mbere y'urugamba, ni nabo biganje muri aba basirikare nyine bamanutse baza hano baje nyine hano kurwana mu burasirazuba bwa Kongo. M23 yaciye amarenga yo guhagarika ibyo korohera leta ya Kinshasa muri paragraph mbona. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ryatangaje ko ritazakomeza kwihanganira agahenge mu gihe uruhande bahanganye rukomeje kubagabaho ibitero bishya. Ni ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi wungirije wa M23 ushinzwe ibya politiki na diplomasi n'imiyoborere Bertrand Bisimwa, mu gihe avuga ko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bukomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye byo muri Minembwe muri komine. Ibi bitero bya drone zo mu bwoko bwa Ket-6 n'indege z'intambara za Sukhoi 25 n'ingabo zirwanira ku butaka bari kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bya Bidego, Rugezi ndetse na Minembwe guhera ku isaha 12 z'igitondo cyo ku ya 14 bahagabye ibitero bikaze. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yahise atangaza ko mu gitondo cyo ku ya 14 Gicurasi drone y'ingabo za leta ya Kinshasa yo mu bwoko bwa CH-4 yarashe bikomeye cyane teritwari ya Rucuru n'iya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, bigasiga abaturage benshi bahunze imirwano ikomeye cyane yari iri kuhabera. Ni nako kandi uyu muyobozi yagaragaje ko bimaze gutesha agaciro ibiganiro byabaye ndetse bagatesha agaciro n'umwanya wafashwe bajya kuganira hariya i Washington, bakaganirira i Doha, bakaganirira no mu Busuwisi ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisimwa yatangaje ko leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane, ibi biterwa na politike abahuza bafashe yo kubogama. Asobanura ko M23 izakora ibyo igomba gukora mu gihe ubushotoranyi bwakomeza. Ku itariki ya 17 Gicurasi nibwo umuyobozi mukuru wa AFC M23 Kone Nanga yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mike Rubio amugaragariza ko iri huriro ritishimiye ubu buryo iki gihugu cya Amerika gikomeje kubogamira byeruye kuri leta ya Kinshasa, nyamara ikomeje kuyobya amahanga. Colonel Nanga yanagaragaje ko amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Ukuboza 2025 ari kimwe mu buryo leta ya Kinshasa yifashishije kugira ngo ikingirwe ikibaba mu gihe ikomeje ubushotoranyi n'igihugu cya leta nyine ikomeza ubushotoranyi nyine kuri M23. Ndetse ibitero bikomeye cyane mbona biri kwitegurwa bishobora no kuba bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iyi centre ya Minembwe mbona bashaka kurimbura mu buryo bukomeye cyane. Ni imirwano rero ishobora kuba igiye gufata indi ntera mu buryo budasanzwe. Reka nkubwire ko kandi perezida wa Repubulika y'u Rwanda, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika murambara Donald Trump yeruye avuga ubwo ni hakurya y'amazi magari mbere ko ngaruka hano mu burasirazuba bwa Afurika. Perezida Donald Trump yeruye avuga ko arambiwe igihugu cya Iran
atangaza ko kwihanganira Iran igihe yari yayihaye biri kurangira. Ni nyuma yo kugirana ibiganiro n'umuyobozi w'Ubushinwa cyangwa perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ku ntambara bamaze iminsi bahanganyemo. Iran ikomeje kotsa igitutu gikomeye cyane nyuma yo gufunga umuhoro wa Hormuz, isubiza ibitero yagabweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ku ya 28 Gashyantare 2026. Amerika yaje guhagarika ibitero by'igihe gito, ariko ikumira ubwato bwose ngo butava ku byambu bya Iran. Ibiganiro mu gihe bikomeje guhosha iyi ntambara, ariko igihugu cya Iran cyo ibyo ntago kibikozwa mu gihe cya vuba. Bavuga ko ahubwo bazagarasa bikomeye cyane igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.